turabasuhuje mwese aho muherereye, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Uyu ni wa mwanya w'ingenzi tugiye kubagezaho amakuru agezweho. Dore ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Turababwira muri aya makuru ko Yorandi Makoro yatunze agatoki abatifuza ko u Rwanda rubona inyungu muri siporo. Turajya kandi mu gihugu cy'abaturanyi tubabwire ko Perezida Ndayishimiye yavuze ko yahingishije umushyitsi wari wagiye kumusura. Turaza kandi kubabwira ko uwahoze yari perezida w'Uburusiya yaciye amarenga ko hari ibice bushobora kwigarurira mu minsi ya vuba cyane. Nyuma yo kukananga, reka tugaruke noneho tubaramburira aya makuru. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yorandi Makoro yagaragaje ko hari agatsiko k'abantu bifuza ko inyungu zose zo mu bucuruzi bwa siporo ziguma mu bihugu bike, ashimangira ko muri iki gihe ibintu byahindutse. Yabigarutseho mu butumwa yanditse ku rubuga rwa X asubiza umunyamakuru Jackie Lumbasi warubajije ibijyanye n'ijambo rikomeje gukoreshwa n'abantu batifuriza ineza u Rwanda rya sport washing. Uwo munyamakuru rero yanditse mu rurimi rw'icyongereza asaba ko yafashwa gusobanukirwa icyo iryo jambo risobanura n'impamvu rikomeje kwifashishwa n'abatari bake bavuga nabi u Rwanda. Yagize ati, ndi kubona sport washing ahantu hose. Ni iki sport washing bivuga? Mu rwego rwo kudasiga umuntu inyuma, mbwira mu Kinyarwanda cyangwa se mu Giswahili, ndashaka kwiga. Umuvugizi rero wa guverinoma y'u Rwanda Yorandi Makoro yahise asubiza uwo munyamakuru amugaragariza ko abantu bakomeje kwifashisha iryo jambo ari agatsiko karwanya ibigezweho batifuriza u Rwanda ibyiza. Ati, bite Jackie, aba bantu bazanye iri jambo sport washing ni agatsiko karwanya ibigezweho. Barashaka ko inyungu zose z'ubucuruzi bwa siporo ziguma mu bihugu bikize byakunze kungukira muri izo nyungu kuva kera, ariko ubu turi muri 2024 ibintu byafashe indi ntera. Twagiye. Ayo ni amagambo ya Yorandi Makoro yasubizaga umunyamakuru witwa Jackie. Ubusanzwe rero ijambo sport washing rikoreshwa mu gusobanura uburyo ibihugu cyangwa se imiryango runaka ikoresha ibikorwa bya siporo cyangwa se amarushanwa akomeye kugira ngo bihindure isura yabyo ku ruhando mpuzamahanga. Ibyo bikorwa rero biba mu gihe bigamije kugabanya cyangwa se guhisha amakosa no guhonyora uburenganzira bwa muntu, ruswa cyangwa se ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi buba muri icyo gihugu. Urugero rwiza ni nk'igihe igihugu cyangwa se umuryango gifite isura itari nziza ku rwego rw'isi, kikaba cyakira amarushanwa akomeye nk'imikino y'igikombe cy'isi cyangwa se imikino ya Olympique kugira ngo kigaragaze neza. Abakomeje rero gukoresha iryo jambo baba bashaka kugaragaza ko u Rwanda ruri muri uwo mujyo bitewe n'uko rukomeje kubengukwa n'amahanga ndetse rukakira ibikorwa bikomeye bya siporo. Ni imvugo u Rwanda rwamaganiye kure kuko ntaho ihuriye n'ibyo rukora. Muri 2024 u Rwanda rwakomeje kwakira amarushanwa akomeye harimo irushanwa ngarukamwaka rya Tour du Rwanda ryitabiriwe n'amakipe 19 ndetse n'irushanwa rya tennis iryo bita ATP Challenger 50. Iryo rushanwa ryitabiriwe n'amakipe 19 ndetse n'irushanwa rya tennis ari ryo bita mu Cyongereza ATP Challenger 50 Tour, ryahuje abakinnyi babigize umwuga baturutse hirya no hino ku isi. Hari kandi iryo bita African Cup muri tennis, hari irindi bita Marathon mpuzamahanga ya Kigali, hari iryo bita Rwanda Mountain Gorilla Rally,
haryo kandi bise imikino ya nyuma ya bare 2024 ndetse n'iryo bise Ironman 70 n'ibice bitatu. Hari kandi shampiyona nyafurika ya gymnastic, inama y'inteko rusange y'ishyirahamwe ry'umukino w'imodoka ku isi FIA, n'andi marushanwa ya tenisi arimo ITF International Juniors, ariryo bahinnye bakavuga ngo bakaryita ko ari J30 and J60. Hari kandi iryo bita Billie Jean King Cup, hakaba n'iryo bita Davis Cup na Rwanda Open M25. Biteganyijwe kandi ko rero umwaka utaha nabwo u Rwanda ruzakira ibikorwa bitandukanye bya siporo birimo na shampiyona y'isi y'umukino wo gusiganwa ku magare. Ngibyo rero, reka tugaruke nanone tubabwire amakuru arimo kuvuga mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi reka tubabwire ko Perezida Ndayishimiye yavuze ko yahingishije umushyitsi wari waje kumusura. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko igihe yari atangiye kuba mu nzu ya leta yatangiye gukora ubuhinzi ahari ubusitani bwose akaburandura, ndetse ngo umushyitsi wamugendereye yamusanze ahinga ahitamo isuka ngo ahinge kuko nta muntu wari kurya iby'ubusa. Perezida Ndayishimiye yari amaze iminsi agaragaza ko Burundi ari igihugu gikize ndetse gifite ibintu byinshi byatunga abaturage, ariko hakaba abantu biba amafaranga y'igihugu yagombaga gukoreshwa mu iterambere ry'abaturage bacyo. Uyu mukuru w'igihugu rero yavuze ko hari igihe yigeze gukena atangira imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi, ayikora yatse ideni, ariko nyuma y'igihe gito inkoko yoroye ngo ziramwungura ndetse n'ideni yari yafashe ngo araryishyura. Hagati ya 2006 na 2007 ubwo Ndayishimiye ari minisitiri w'umutekano rusange mu gihugu, yahawe inzu ya leta asanga ngo igomba kubyazwa umusaruro, afata ngo ubutaka buyikikije aho gukomeza kurya ibyo ahashye hanyuma abuhingamo. Ati nabonye aho mba hano mu Irohero, icyo gihe nari minisitiri nsanga hari urupangu runini cyane, ndavuga nti aha ngewe nahasonzera, ngura inkwavu, nzana imbata, nzana inkoko z'inzungu n'indundi, bwa busitani mbanza kubukuraho hanyuma mpingamwo amashu. Nabwiye umugore wanjye nge sinzasubira guhaha. Ati none se tuzatungwa n'iki? Umuntu nibuka ni umuntu waje kunsura asanga ndi guhinga, mpita isuka, ndavuga ngo wowe ugumaho wicaye nge ndi gukora hanyuma ndira ibiryo. Yahise amuha rero, hanyuma ngo yarahinze isaha yose ishize, hanyuma ngo aravuga ati noneho reka baguha Amstel nawe wica akanyota. Ayo ni amagambo ya Perezida Ndayishimiye. Muri uko guhinga rero nibwo yabonye ko umuhinzi aba afite ibintu byinshi yazigamye, kuko uwamaze icyumweru ahinga ibyo yejeje byose atabirya mu cyumweru kimwe ngo abimare. Imibare rero yo muri 2021 igaragaza ko Umurundi yinjizaga amadolari y'Amerika 353. Perezida Ndayishimiye avuga ko kuba barenga 80% baba mu nzu badakodesha bakibonera amafunguro ari ikigaragaza ko ayo mafaranga binjiza ku mwaka bayarenza. Ngayo rero amagambo ya Perezida Ndayishimiye arimo asangiza abandi bantu ko nabo bajya bafata ibipangu byabo bashyizemo za jardin, aho kwicwa n'inzara bagafata izo jardin bakaba bazirandura, ubundi bagahingamwo ibiryo byo kurya, ubundi bakiteza imbere. Ubwo rero abumva ibyo bintu bibakoze ku mutima ubwo bazabikurikiza, kuko n'urugero rwiza ni n'amagambo meza arimo gusangiza abaturage be bo mu gihugu cy'u Burundi. Reka tugaruke nanone tubagezeho amakuru arimo kuvugwa mu Burusiya. Medvedev wayoboye Uburusiya yaciye amarenga ko hari ibice bushobora kwigarurira bya Ukraine nanone vuba cyane. Uwahoze ari perezida w'Uburusiya Dmitry Medvedev yagaragaje ko ishyaka riri ku butegetsi rishobora kuzifashisha ubunararibonye rifite mu kubasha kwiyomekaho uduce tumwe na tumwe
twegereye icyo gihugu mu bihe biri imbere. Yabigarutseho ubwo bari mu nama y'ishyaka rya United Labour Party riri ku butegetsi. Yagize ati ubu bunararibonye bushobora kuzakenerwa mu gihe kiri imbere, mu gihe uduce turi hafi yacu twaba tugaragaye mu gihugu cyacu, kuko ibyo birashoboka. Urugendo rwo kwigarura uduce duturanye n'Uburusiya si urwa none, kuko muri 2014 icyo gihugu cyigaruriye agace kari kuri Ukraine kazwi nka Crimea. Muri 2022 kandi hari uduce 4 twa Ukraine turimo Donetsk, Lugansk, Kherson na Zaporozhye twiyemeje kwitandukanya n'icyo gihugu twemera kuba utw'Uburusiya. Nubwo rero utwo duce twari twakoresheje amatora y'akamaramaka Ukraine n'abayitera inkunga bo mu burengerazuba bw'isi ntabwo bigeze bemera ko utwo duce twayivuyeho ngo tube utw'Uburusiya. Ukraine rero yakomeje kugaragaza ko ari uduce twayo kandi ko yizeye kongera kutwigarurira mu gihe cya vuba. Ku rundi ruhande ariko Uburusiya bwakunze gusaba Ukraine kwemera ukuri gushya kuri utwo duce. Hari aho rero Perezida Vladimir Putin we yavuze ko hakenewe kuvana ingabo zose za Ukraine mu duce twose tw'Uburusiya, kandi ko ari kimwe mu by'ingenzi bigomba kubanza kubahirizwa kugira ngo ibiganiro by'amahoro bitangire. Ngayo rero amagambo avugwa n'abayobozi b'Uburusiya. Ubwo ibizakurikiraho reka tubitega amaso. Ngayo rero amakuru twari tubafitiye, mukomeze mugubwe neza, Imana ikomeze yivange mu byanyu. Ndi Emmanuel Nshimiyimana, mukomeze mugubwe neza aho muherereye hose.